शुक्रबारखालि कसुगाव हिनजावसा गोजौ फरायसालियाव एनेमिया बेरामनि सायाव लानो गोनां जोथोन आयदानि सायाव सांग्रांथि मेल जालाङो। द'थि माहारियारि पसान दान एबा द'थि राष्ट्रीय पसान माहजों सोमोन्दो लाखिनानै कसुगाव आईसीडीएसनि बानजायनायाव कसुगाव प्राइमारि सावस्रि मिरु आरो आरबीएसके क'क्राझारनि हानजासे डक्टरफोरनि नुजाथिनायाव सांग्रांथि मेला मोजाङै मोजां जालाङो। कसुगाव प्राइमारि सावस्रि मिरु आरो क'क्राझार आरबीएसकेनि डक्टर फारियै डक्टर मार्टिन मुर्मु, डक्टर राजेश कुमार बैश्य, कसुगाव गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सन्जय गस्वामी, कसुगाव आईसीडीएस प्रजेक्टनि सीडीपीअ अनुपमा ब्रह्ममोनजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरा बाहागो लानाय बे सांग्रांथि मेलाव बीटीआर फिल' डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर स्वगाता गगৈ आरो इउनाइसेफ सापर्टेड प्रजेक्टनि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोअर्डिनेटर ग्रेस गांतेआ ओरैबायदि फोरमायो। आज प्रोग्राम जो होता है द 6 राष्ट्रीय पोषण माह पालन कर रहा है। हम लोग यहाँ कोचुगांव गर्ल्स एमई और हाई स्कूल में ये जितना लड़कियों के पास हम लोग T3 कैंप, T3 में क्या इसका मतलब क्या होता है, वो टेस्टिंग करना है हेमोग्लोबिन और उसका ट्रीट करना है और एनीमिया के बारे में बातचीत चर्चा करना है और अवेयरनेस देना है। ये सोसाइटी में कुछ मैसेज में देना चाहूँगी कि हर लड़कियों ये एनीमिया के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिलना चाहिए और हर स्कूल में IFA टैबलेट जो व्हिप्स प्रोग्राम होता है, वीकली आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट हर लड़कियों अगर ये लेने से उनका पढ़ाई में और उसका हर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मदद करते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो थकान हो जाएगा, कोई स्पोर्ट्स वगैरह में इनको पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है कि अगर एनीमिक हो गया ये लड़कियों, किशोरी लड़कियों को क्या हो सकता है, उसका कोई पढ़ाई में ध्यान नहीं दे सकते हैं, कोई फोकस नहीं दे सकता है। इसीलिए इनके लिए ये आयरन स्टोर ये एडोलेसेंस पीरियड में बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं तो ये लोग माँ बनने वाला है और माँ बनने के बाद अगर आयरन स्टोर अगर नहीं हुआ, काफ़ी नहीं हुआ, सफिशिएंट अगर नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, इन बच्चा वो पैदा होता है, वो लो बर्थ वेट पैदा भी हो सकता है कोई और उसका भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अच्छा, ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हर हरा रंग चीज़ में आयरन होता है और ऑर्गन्स मीट ये लीवर होता है, लीवर चीज़ में और कुछ ऑर्गन चीज़ में हार्ट हो, लंग्स हो और ये स्प्लीन हो। हम लोग इसी को हम नहीं बोलते, फिर भी लीवर का हम लोग चिकन लीवर वगैरह जो खाते हैं उसी में आयरन ज़्यादा है और मेथी, सजना और पल्सेस है ना, पल्सेस में दाली होता है, राजमा और मटर, काबुली चना, ये चीज़ और क्या बोलते हैं वो फुल है ना, फुल कोल फुल होता है और उसका पोइस्ताग ये यहाँ पे मिलते हैं। उसी चीज़ को अगर सेलेक्टिवली लड़कियों को ये चुनते इसको खाना चाहिए ताकि उसका आयरन उसका शरीर में आयरन के लिए मदद हो जाए। আজি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে কচুগাঁও আমাৰ ICDS ডেভেলপমেণ্ট ব্লকৰ পৰা। তাৰ পৰা তেওঁলোকে এটা আমাৰ RBSK টিমৰ লগতে আমাৰ ইউনিচেফ আছে আৰু লগত মই BTR ডেভেলপমেণ্ট ফেলোশ্বিপৰ ফালৰ পৰা আমি ইয়াতে আহিলোঁ। আজি আমাৰ যিসকল ছাত্ৰীসকল আছে, ছাত্ৰীসকলৰ এখন স্কুলতে আমি আজি এটা প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তাতে আমি টেষ্ট ট্ৰিট আৰু টক T3 বুলি কওঁ, এনিমিয়াৰ ওপৰতে, ৰক্তহীনতাৰ ওপৰত কিখিনি ল'বলগীয়া সাৱধানতা, তাৰপিছত কিদৰে কেনেকৈ দৰৱ সেৱন কৰিব লাগে সেইখিনিৰ ওপৰতে আজি গোটেইখিনি অনুষ্ঠান কৰা হ'ল। ইয়াত লগতে আমি আজি আমাৰ RBSK টিমৰ ফালৰ পৰা, হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে আজি এটা এনিমিয়া টেষ্টটো কৰিব। যিমান ছোৱালী আছে ইয়াতে ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আমাৰ অলমষ্ট 300 মান ছোৱালী আহিছে। চ' 300 যিমানখিনি ছাত্ৰী আছে সকলোৰে আজি এটা এনিমিয়া টেষ্টিং কৰা হ'ব। তাৰপিছত লগতে তেওঁলোকে এটা নতুন পদক্ষেপো লৈছে, 6 মাহৰ পাছত তাৰমানে এই টেষ্টিং কৰাৰ
ছোৱালীখিনি পাছলৈ আৰু টেবলেট খোৱাৰ পাছত আইৰণ ফলিক এচিড টেবলেট খোৱাৰ পাছত কিমানখিনি তেওঁলোকৰ হেমোগ্ল'বিন বাঢ়িছে সেইটো চোৱালৈ মানে এটা নতুন তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে এটা প্ৰগ্ৰেম আছিলে। ৰাইজলৈ এইটোৱে আহ্বান যে তেওঁলোকে আমি যিমানখিনি আইৰণযুক্ত আমি খাদ্য খাব লাগে সেইখিনিৰ ওপৰত যাতে তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়ে, লগতে আমাৰ কিশোৰীসকলৰ মাজত ধৰক তেওঁলোকৰ যিমানখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে, যিদৰে আমি আইৰণ টেবলেটেই হওক বা আইৰণযুক্ত আহাৰ কিদৰে খাব লাগে সেইখিনিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু লগতে আমাৰ পোষণ অভিযান যোনটো আমাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ পৰা আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰত যিখিনি অনুষ্ঠান কৰি থাকে তাতে আমাৰ ৰাইজে সহযোগ কৰিব লাগে বুলিয়ে মই আহ্বান জনাইছোঁ। আজি মই ধন্যবাদ জনাওঁ ICDS প্ৰজেক্ট কচুগাঁৱৰ, তেওঁলোকে আমাক মাতিছে। আমি কচুগাঁও ব্লক PSCৰ পৰা RBSK টিম আহিছোঁ। তো মেইনলি ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণৰ বিষয়ে প্ৰগ্ৰামটো আছিল, যিহেতু যেনেকুৱা কি খাদ্য খাব লাগিব আৰু কেনেকুৱা খাব লাগিব আৰু কেতিয়া মেডিচিন খাব লাগিব, মেইনলি এনিমিয়াৰ বিষয়ে ইয়াতে প্ৰগ্ৰামটো হৈছে। যিহেতু এনিমিয়া হ'লে বহুত ধৰণৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে, যিহেতু আমি বহুত প্ৰগ্ৰাম আছে এনিমিয়াৰ বিষয়ে। তো এটা প্ৰগ্ৰাম আমাৰ আছিলে যোনটো বিয়া হোৱাৰ লগে লগে এই আইৰণ টেবলেটটো খাব লাগে, কাৰণ আইৰণ টেবলেটটো যদি খায় তেতিয়া যিমান ধৰণৰ আমাৰ বাৰ্ড ডিফেক্ট আছে, সৰুতে যিবিলাক বেমাৰী হয় বাচ্চাবোৰৰ, যেনিবা ক্লাফ ফুট থাকে, ক্লেপ লিপ থাকিব, অৰ ফাটা তালু ফাটা বা তেওঁলোকৰ বেলেগ কেটাৰেক্ট বেমাৰো হ'ব পাৰে। তো সেইবোৰ বহুত বস্তু ৰোধ হয়। আৰু যেনেকুৱা ছোৱালীবোৰ যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যায় তেওঁলোকৰ মেইনলি মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন চাইকেলটো আৰম্ভ হয়, সেইখিনি আৰম্ভ হ'লে তেওঁলোকৰ আইৰণৰ দৰকাৰী বহুত পৰে। তো সেইখিনি এৱেৰ আমি কৰিলোঁ ইয়াতে যিমান পাৰোঁ, আৰু তেওঁলোকে ভালকৈ আমাক কৰিলে, মানে একচেপ্ট কৰিলে বা তেওঁলোকে ভালকৈ শুনিলে। তো এইটো কাৰণে মই স্কুল মেনেজমেণ্টকো ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ, আৰু বিচাৰোঁ যাতে তেওঁলোকে ভালকৈ ফ'ল' কৰে। যদি আমাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি ফ'ল' কৰে বা খাদ্য যেনেকুৱা খাব লাগে সেইটো ফ'ল' কৰে, তেওঁলোকৰ এনিমিয়াটো হ'ব নালাগে তেনেকুৱা হ'লে। তো আমি ৰিজাল্ট বহুত স্কুলত বহুত ভালেই পাইছোঁ। আপোনালোকে নিজে ৰিভিউ দিব পাৰিব, সুধিব পাৰিব। যেতিয়া আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ বাচ্চা পাইছোঁ তো টেষ্ট কৰালোঁ আৰু মেডিচিনটো দিলোঁ, যেনিবা কিছুমানৰ 1 মাহৰ, কিছুমানৰ 2 মাহৰ, কিছুমান 3 মাহৰ, তেওঁলোকে বহুত ধুনীয়া ৰিজাল্ট পালে। তো সেইখিনি আমি ধন্যবাদ জনাওঁ আকৌ এই স্কুলৰ মেনেজমেণ্ট আৰু কচুগাঁও ICDS প্ৰজেক্টৰ পোষণৰ যিবিলাক কৰ্মী আছে, যাতে বেলেগ স্কুলতো এই ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম পাতে আমাৰ, যাতে আমি এনিমিয়াটো ৰোধ কৰিব পাৰোঁ। তো সেইখিনি মই ক'ব বিচাৰি আছোঁ।